amasan hin khudam na e pi wa chung nong pathin kathang wa e tunia ihulim na no mu chu quarantine le christian te hin khu alu le bible thu ep akisam kaina umam quarantine kiti thu cheng hi english as in a strict isolation imposed to prevent the spread of disease kiti hi le gau za ho akun hoi do natia mihing khat chu ki khum tu ki hen tu ti na he latin pau cheng chun quadraginta kitin italian pau chun quaranta kiti hi chiteni chu ni somli ti na he gele 14th century kumjabi somlali ti chu sangkhat jathum edi vela ana umpan pau cheng a he tai thusim ga sayote europe gama sangkhat jathum somli lasegi akun sangkhat jathum som nga chanchu gam na hi si ana umin hi chu bubonic plague ahilo le black death ana tv mihim ho thi dan chu ana het lo ji wa bubonic plague ahilo le black death ana tiu ahi hi chi kum thum sung chun europe gam sunga population hop thuma hop khat mihim ho ana thikam hele akiti gamlai lung europe gamlai lung sa su lang croatia gama ragusa min masa twa dubrovnik ati kopi kung kaimon wang tu port controller ho chun dan lo khat anasi mun hi chu trentino anati win som thum ti na he in 30-day period of isolation tin anamin vovi croatia gammi hon anabolo chu europe gam chu ma kun hung ho zo si bubonic death plague ailu le black death nat na apu lu lo na diva ni som thum anahen tu mo he aban chun nat na hit le gam na ahat pa chun trentino akon quarantino ahin tivin ani ho ajop saw be tawi quarantino chu somli ti na hen hichi quarantino pau chenga kona tu a india songkarin achipi 21 day quarantine kiti quarantine pau cheng hyung ping do hi tu in quarantine le bible thu pathin thu akisam kaina ep umam ti chom chan nga ve ti ta sandol hidinga gin chat zo si chu khat na in mosi chu gam thip gama sinai mola thu som 10 commandments ladinga achi chun ni somli athamin ni somli sung athama ami te dia ahin pu dan thu som chu israel te din kipui hoina le dam theina anahin ahi exodus podo bubung som ni lali chang som ni akon som lagi ani chan na in historian hon asei dung zo in bible sung hi event le jesu christa chu gam thip gama ni somli le zan somli an ngola a zo chun ha ta in a mission alo hlinge ichin ni somli le zan somli chu satanin diabolin patepna anabolin hinla jesu chu ana thlem thla zo pui matthew bungli chang khana kona chang som le chang khat chan athum na in hichbang che chun tulai catholic christian tenjo lent ativin 40 days kipatep phat abol jive ta san thei pen ta chu quarantine hi kipatep sung ahin hichi sunga chu mihing khanin tulaya iki chat no coronavirus na hit hi apu le kichi sela athi ding le thiding alalu ho jong adam do pai na diwa ki bol hidin gin chat au me ya chu e ho christian te dingaw ni som ni le ni khat indian government e hen tu pawai phat lo na zo si i khongai wa zudon hon jong inga zowa lo lai ne hon nong inga zowa phat lo na bol hon jong inga zowa le e ho dinga gal zo na hiding a hi ti hi isei do no mon a hi abani sangkhat sagi somkula thumchun US Pennsylvania Philadelphia
hopi chun yellow fever ana umin he che jong chun mihim ho quarantine ana bolun ahe abanin sangkha jagi som kolani in New York hopi a typhus nat khat ahung pot ki nin he che chun nat na ve nat na pu nat na hit ne mi som sagi tabang quarantine ana ki bol ki ne 2003 kumsang ni lathum kumachun Canada gama SARS severe acute respiratory syndrome ana umin mihim sang som thum Toronto hopi a quarantine ana ki bole kumsang ni lali kumin West Africa gama Ebola natna analangin United States gama kun doctor nurses mizendia anakal sungo se chu akile langovin missionary akal sunga hivin natna Ebola natna kichai pan akile langwa US gam mi hon quarantine anabol ki novi kumsang ni la som na ko in November than novel coronavirus ahung pot do in Wuhan City China gama thathum quarantine gam government in mipi ho anabol kitni kumsang ni la som ni kumhin China gama konin natna khat hanta virus kiti ahung pot kitni chojo se he ga ngai tu tin ga velew hen pathin le khabu ai jaya bung som la thum chang som la khatna kona chang som la li hi sim lew hen pathin thu thing in ase chu keiman wanoi hi agil lo ji a talin kapi ding chule migilo te athimon na zala talin kapi ding a hi mi kile sa te kile sa na kasu beya ho sa na nei lo te hoi tho na kasu nim ding a hi sana man luta sang ofir sana sanga jong keiman mi man lu zo a ka sa ding a hi hichiji achu thani pen pakai lungsit na alung han na sata ni khu chule keiman wan noi zo si ka ho ling so ding leisit jong akingap namun kilong so ding a hi chuting sahi ki vai do bangle ahoi khom ding be hil keng ngoi banga mitin ami te hinga ke so ding mitin agam sung chi azam lu ding a hi pathin thu thing in ase hi ga velew hen nat na za chom moment tu chunga coronavirus nat na novel coronavirus ahung hin delhi lama konin jong Bangalore Kerala lama konong ipin naw gamchi ihu iveng ho hin delta wi India pama umhonong India apin na gamchi aku aveng hen delta wi cho velew hen thilso pathinin mihimte agil lo na ji a azep eding ham tin jong gin mo chuting la ta san ta he je chun mon na tapun kipa na jong tapui Christian di ta hi lew nat na pulo dinga ki gel lo diu a thi thei lo dinga ki go lo diu thi na chang dinga ki go diu nat na hi si chunga hung lung jong le lung mong sela pathini eigun pi eitia ekisan diwa tunia he pathin mina ekitiemule ekinge o he ho inikai theita povin ma ni jong ke khom theita pove illa tu pha na I bol diu chu in mun chewa ba choila esa wa ei ho kisim tu ma in sung kisim tu mu wa changwalin hu kisim tu mu wa pathin I bel diu hi pathinin ei ku naw le ei phat sa naw hin te ti in akilang do en eji chun mun tina ta san Christine ho jo si ikitip nom naw chu coronavirus na hung hen lang hanta virus hung hen lang ichunga chu hen lang thi na khop helin su gen the na changjong lew hen hing jing pathin ei pv I thi jong lew ama to cheng khom dinga tun so na ama ei sim pi mun chu lu te dingin ki go within Christian in ho I changwal hin ho kisim tu taw hiti ti azo na pena ega kinge no mule ega kitim naw ai pathin nin sei zo sei khilo ai ngai la montin sei kha ho phathe bu pi taw han ka ki pa e